Akanika mas Bakhuid into Duai nakapenta kong darimi lipon padilok jung I andrandis hujan nakapenta jing taj mensim jong irahun puwen nakapenta iyamo sim nakapenta jing pangdistom jing bantu biok jing koit no nakapenta kajing kasem jong I Teresa mausor bat I David Amora Bakin yo jing tingen bab itu no ikun jungki wan borlang mausor nakapenta king kasem jung I lebing mausor bat ewen puwen beduno ke ikun irahun puwen bakin yo jing tingen metsim nakapenta king kasem jung kong daria sotun rengkabat sangut kikun bat khat sangut kiksiu kenang bakin dubiyo berbor ya ke jing ko jing kia ba jing su jing san ha ke jing ke sem jung ki kam tam kong daria sotun ba di bio jing tingen di bio jing ko jing kia ha jing long temen jung I lai spa lai pusa ang ning ia lung ia bela utra ban ai la gadema you play try can run long long time Bakhuid basumar yangi Kertengapa badukun badumin sim Bakhuid. Amen. Kajingi jungu try jungi uji sukris. Bakajingi jungu blay. Lambal kajingu suluk jungu min sim Bakhuid. Kim don ringad batpi baro. Ringad batpiru. Kohimen ko para hau Jisu Kris. Ngirawan biang shau Jisu. Ulog jungamin sim jungi. Ban ong bang id yau. Minda kasni kaperte ka rake ya kasni warandain. Abakadon ka jing penpao kensan ya ka jingid ba jing sumar ya kito ki ba id ngid watla kalaban yemlong daka jingskukhem. Nakabinda jangi ki kristan kade kasni ban penken mau ya lade ya ka jingkrao janga jingid ublay yangi. U warandain jungi. U Jisu ubad yakikti jungi mindakasni. Ad u kili hatopin long warandain junga junom. Tongin yalaka juban baong hoid jungi yau Jisu. Bad penthamai yakajingi jungi yau. Tongin pan map. Bad pan jingsnei na u Jisu na kabinda ke baro. Kibangilale Persha yakajingi jungu kadbangdang duai lang. Ngapla Hau blame utan bor baro Kadapi konven ko para Panalam ko shubune daki jimberkat bakakti daki kam jingle daka jingle pala junga daka jingle pala junga daka jingle pala bakrao junga Namarkata nga kirpad kamaria Bakhuid kabaisa kadesoti yakia kimukuringhuid berhati koimen kopara bandua na kabinda junga how try blay jungi ublay badan bod baro nisne yangi badi andala map yaki pop jungi unyalam yangi shaka jingim bamjukud Amen. Try can rad go play, isne yangi. Try can rad go play, isne yangi. Christo
Thohdieng ya Tuai hangi ko try ko blay jongi. Bangin burom yame da baro ka jingmo jingbarka jongi. But bagin yid shisha ya baro nadu ka donud. Dau try jongi u Jesus Christ ukun jong me ubayim basin sharangad bab me ha ka jingilong kawe jong men sim Bakhuid u blay jinom la jinom. Amen. Kajing pule na ka kitab Genesis. Ubuseng ulalong uba kamsianti banya uno umarat klau, uba utrai ula tau. Ulaong haka kentei. Hato ublay ulaong pimdei ban bam na uno uding haka kper. Kata ka kentei kalaong ha ubuseng. Ngila ban bam ya uso jong kiding kiba haka kper. Hendrei ublay ulaong. Pimdei ban bam yo so jong ding ubadon hap deng ka kper. Pimdei wat ban kata ya u yo pi yap. Hendrei ubsing ulong haka kantei. Pin yap. Naba ublei uti balada pi bam ya u en sa pin pej ya ki kmat jong pi bat pin sa long kum ublei. Pin sa tip ya ka babha bat ka bas niu. Kumta haba kata kakantei kalayo I bauta uding ulalong ubabahaban bam. Bad ubapen singa bahaya kikmat. Bad badai ban bam yo uding knang ban dubstat. Kala khe je uso jung u bad kala bam. Kala airu kendiat ya utengah jungka. Bad uru ulabam. Mar kumta ya kikmat jungki arngot lapen pej. Bad kilas ngau tu bad kila long ki baleng kuj. Kumta kila solang ya ki selading dimbur ban penlong jin pin na ka benta ya lade. Te kila yok sngau ya ka jing sawa jong utrai ublay ba uya haka keper haka jing pengat ka por Sngi bad ubreu bad ka tengah jong u kila re ya lade na kmat utrai ublay hapdeng kiding ka keper. Kaktian jong utrai. Yesamu ya ublay. Samlai puar no bari nyos pak khatar. Skøv kmen utrai batu shak men. Suku bil balayo ma noga pop jongu. Suk tau breu mayo ma lagapo. Suku mayo ma ting palat kajongu. Suku tau breu baru nyanyu baho. Om dan ting asa kenyala kadonu.
Sim ko try ba kilong ka jingim Medon ka kubor jong ka jingim bom chuku Hallelujah 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 Utra yundon ringat badfi Kajing bule na ko gospel Bakhuid katkum umarkus. Kabura hame ko try Ujisu ulami na kithain tirus. But ula aid lengba ka Sidon shadu ka duriao Galilia. Da kaba aid lindi na ka ilaka shipyushnong. Te kilawan lam shau ya uwe ubriu u bakalud. But ubadon ka jingte telij ha ka jingkren jungu. But kilakirpad ba unbu yalakakti halor jungu. Te ula yalam ya u marwe paji nau paidba ulabzu yalaki shambaryati ha kiskor jungu. Ulabia but ula pende yau telij jungu dakaba umbia. Vad dakabak mid shabning ulaud but ulaong hau efata kabamud tolong balapli telapli yakishkor jungu but lapelaid yau teli jungu vad ulasdang ban krenbeit te ulat khang yaki ban yatu briu hende katba udang unang nang yaki katakila nang penbana shithem Bad baro kila lingo hadu pamla bataishu hi ayong katno uleba nadong shadong upen long wat yaki bakelod van yosnyu yaki bamlai kren ban kren ka gospel jungu try Kajing yaro yame ko Chris My dear brothers and sisters in Christ Jesus. Kormen ko parajung out try Jesus Chris Now, once two pilgrims were standing outside a huge cathedral. Don arngot ki nong late dwai pilgrim ki rang yeng hakamat jong ka way ka yeng mane ba They were admiring the beauty of the cathedral, even praising the craftswork of the cathedral. ki nang pe ya kata ka yeng mane ba ka cathedral wat kumno la penwandur itanat bha ya ka One of them said, I don't think it is possible to make a building today with such craftsmanship, even with the available technology today. Don way na prenjuki lo ong ba am try ba endor mono bala ban penwandur kat kene wat lada haba manta la don bun kirkom long ba jong ka technology makanaru The other one approved this, saying, yes, they had convictions, today we have only opinions. So way pat ba yang lang hang tai ong hoi u galong kum tahi manta bun ki briu na ki don tang ya ka jing ya ai jing mut They had passion, but today we have only fashion. ki don kim don chu ya kata ka jing long by shithem and re ki don tang kumno ban pen itnat When we think of our Christian life, our faith life today, it is somewhat the same. We have no convictions, we have only opinions today. re kane ka ju ru ka long ha ka jing im ka jongi ngim don ka jing ngai ka pas kham jing su thu pas kham re ngi don tang ya ki jing mut That is why our hearts and minds are closed to listen to God's word. Pada nak kena kadau, ya jemut jemput kat kita onot kejongi lakang bangin dup yok sengau ya kiktin jong utrai. That is why our tongue is bound today to speak about Christ. Pada nak kena kadau ya utli jongi ulang ubate ban keren sepang ukris. In the gospel passage today that we hear about
Jesus healing a man with speech impediment and deafness. Và hai cái gospel mà ta cái sngi ya sngiau Giêsu pen quay ya breu bom light kren but ubakulut. Now Jesus is coming back to Decapolis. Và mà ta hang nei Giêsu wan pai sha ka eleka si posnong. It was in this place that Jesus healed a man possessed by evil spirit. Và đây hai cái này cái thain ka ba Giêsu la pen quay ya breu ubala shong ksoi. So people of Decapolis were so upset with Jesus and asked him to leave the place. But ki breu ha to ka por kila thut ya u but kila ong ya u ba un mi no na ka ta ka thain. But in today's gospel passage we see the people, the same people who rejected him are now bringing people with the sicknesses to Jesus to be touched by him. But Andrei ngi I ha jeng pule mata ka sngi ba ki ju ki breu ki la be Giêsu re ha ba Giêsu la poi hang tai la wan ra ya ki bri ba pang ka pasitam khnang ba unduk ta ya ki. What must have caused this change in them? Tek e ka ba la ba long ka dau ban pen long ya ka ne ka jing kala ki. We see this man who was possessed by evil spirit, after experiencing healing touch of the Lord, he became a missionary. I ba utu breu we ba la shabe bon ki soit na u hadin kata ula klalong u missionary. We find Jesus asking him to go back home and tell the people what the Lord has done for him. Ya sngau bo Giêsu la ong u ba unai pai sala ke jong ke jing ka sem bat ban ya thu ya lap ya kata ka ba u blei ula le ka jing im jong u. Now through his preaching, the people of Decapolis got changed. Now that takes place at another healing. Pat long ba ka jing ya lap ka jong u don ki breu ki ba yo jing ta bat ki la kala ke jing mut bat long ba jong u ki breu ki la don ya ka jing kala. Now the man in the gospel was deaf and dumb. But ubreu hakana gospel ulong uba kelut but ubam like keren. We will really understand the plight of this man only if we become blind and deaf. Ngila ban sutu katno sngau ulong una ubreu tanglada ngi yela deru ngilong kiba kelut but kibam like keren. Just imagine if you are deaf and dumb today. Di sumudur pakilong bakelut but bam like keren manta kisi. We cannot hear the sound or voice of our beloved ones. Ngimla abani sngau ya kisur keren jong kiba haying hasem. We cannot hear the laughter or cry of children. Ngimla bani sngau ya ke jing yam lane ke jing rki jong ki khna. We cannot hear the chirping of birds. Ngimla bani sngau ya ke jing ruai jing siao jong ki sim. We cannot hear the sound of flowing water. Ngimla bani sngau ya ke jing sawa jong jing tu ke wa. No, it is such a challenging situation. Bakne kalong ke ba hadu kata kata. Of course, today with the modern technology, we have hearing aids, we have speech therapy, we have transplant, treatments, etc. Oi ha kini kisngi ngila bani yo ya ke jing rap wal reng ba jing sumar wa per. But it was not so in the days of Jesus. Handrei hakaporo Giêsu shemladon kum kine kilat. So his condition must have been really miserable. Ti kane ke jing long wahabakum kane kandalong kaba jenjar hadu kata-kata yo beri udon ya kum kane. Now the people of Decapolis, they asked Jesus to lay his hand on the sick people. But kini ki breu jong kane ke elekas posnong la kerpare Giêsu ba un bo ekakti jong halor ki breu ki papang. In almost all the miracles in the Bible, we see Jesus using touch or some medium to bring about his healing. But hai ki jing pen kwat jong Giêsu jing pule ngi sem ba Giêsu ban pen kwat ki breu ukta rakakti jong u dane upun kam ta kino ki wei ki kom ba un pen kwat ki. Jesus was always physical. He used the physical means to bring about his healing. Giêsu barabor upun kam ya ke ba dei na kamet jong u ban pen kwat pen khia. If Jesus had touched people in his time, even today, Jesus is touching us. Rau Giêsu ulakta na kakti jong u ha por ba udang don ha pertei mensua mentaru Giêsu ulat dangla ban kata yangi. If Jesus had touched people in his time, today he is touching us in the Holy Eucharist. Rau Giêsu ulakta na kakti jong u ha ki por jong u mensua
Jesu menta ukta yangi langba jong kayu kharis Bakhuid. He is touching us in the sacrament of confession. Udang kta yangi haka sakramen jing penisuk ne jing pla. He is touching us through sacred oils and water. Udang kta yangi langba jong ki pnyang pensle. So this is sacramentality that we experience today. Wat kene gede ke jing long sakramen yakaba mangi ngidang ki umat haki ni kisi. So we shouldn't ask why water is used, why oil is used in the sacraments. Terima kata tungim de banyakali balai peronkam pnyang ne Oil and water becomes medium through which Jesus operates His grace on us in sacraments. Ki pnyang pensle bat ka gede kilat kilenti lomba jongki ba Jesu traikam. Now to heal this man who was deaf and dumb, Jesus uses 7 means or 7 ways He does that, or He completes the healing. But ban penkuat ya unu breu Jesu ula penonkam da nyau teli kirkom. Jesus takes him, first of all, away from the crowd. Nikong Jesu ula yalam ya unu breu kam paji na ki pajba. And He touches him. But ukta ya He puts his finger in his mouth. But ulabu ya sempriakti jeng hau telit jeng He put his finger in his ear. Ulabu ya sempriakti jeng hakaskor. And Jesus looked up heaven. But Jesu ula kemit sabeneng. And He sighed. Panang ta ula ud. And then finally brings about healing, saying, Ephata. But kaduai ula rak jengkot ya takaba ula ong ephata. So Jesus intervenes in our lives through some mediums every day. But kumne Jesu lomba jongki rukom ba peroper Jesu uwan Sngi. So when He heals, it is not just one dimension alone that He heals. But haba upen kot penkia yangi penkot yangi tang na kawai kebenta jong kejeng im jongi. Now as you are listening to God's word, Jesus is not only just touching your ear with which you listen God's word. Haba pisah skor yaktin jong blay shem lakta tang yakaskor jong pi ba pisah skor yaka. He is touching your body, He is touching your mind, He is touching this place, He is touching everything that is here. Udang kta yakamet jong pi yakajemut jepurkat jong pi badia bar khot ki bedai benta jong pi. Jesus touches our thoughts, Jesus touches our conscience, He touches our subconscious, He touches the whole person. But Jesu kta yakajemut jepurkat jongi ke perkat perdan ke bajeliu jongi baru kta yangi pura barok way. So when Jesus encounters us, He does not do it in a linear way, but rather multifaceted way. But about Jesu ukta yangi sem kta yangi tang hakawai kaliang handai habun kiliang ukta yangi. So today we may not be physically deaf and dumb, but then most of us are spiritually deaf and dumb. Oj minta Sngi bon da prenjongi ngimlong ki bakulut bat ki bam lat keren re hakajung mensim ngilong kumta. Whenever we resist listening to God's word, we are spiritually deaf. Haba ngi kentai ban saskor tin jong blay tingilong hakamen sim ki bakulut. Whenever we feel shy to speak about Christ, we have got a speech impediment. Haba ngi singol rain ban keren sipang Chris tingi kelalong ki brio ki bam lat keren hakajung long mensim. In every Holy Eucharist, He touches us, saying, Ephata. Haman la kayu kharis Bakhuid ukta yangi takaba ong ephata. When we listen to God's word, He touches us and He touches our ears. He puts His finger in our ears and says, Ephata, be opened. Habangi sa skor kaktin jong blay nang kta skor jongi takaba ong ephata. When we receive the Holy Communion, He touches our tongue and He loosens our tongue so that we begin to proclaim Christ. Habangi pidiang yu jiso yu kharis Bakhuid lembaga komunian Bakhuid udang kta ya ka ya tulit jongi bat un ong ephata bat bangin rupyo penbenai kaktin jong. So this is Holy Eucharist. Ephata is Holy Eucharist. Pate kene kalong ephata kabalong kayu kharis kabalong ephata. When we attend the Holy Eucharist with faith, things get opened. Habangi simenta ha kayu kharis Bakhuid takajinget ting ngila ban yo ya kene kajing pli ha kajing em jongi. Or else we remain bound in our own mysteries of life. Andrei lemda kumta ingin sa klalong ki pasate sakum ha kajing sitom jian jar jong kajing em. So in this Holy Eucharist, ask Jesus to
touches us, touch our ears, touch our tongue, and loosen us, keep us free from all bondages. Te hakani ka jing kenya yu kharis Bakhuid ingin panyo Jisu ba pen Lait-ïa iskor jengi bat ya utlit jengi. Ngangit how blay pabadan bod baro unang tagabnen baka kinju but how Jesus Christ gun burgay jangu utray jangi ya bakun naum sim Bakhuid ya balaka naka mariat sorti bala shalabin abundus pilatus las rapna ya ula ula hiya shaki bayab hakas ki balai ula ki shabling shobling pabadan bod baro nang taon ben bishar ngangit habang sim Bakhuid agbalang Catholic Bakhuid agajingat salo kiringkud agajumab yakipop agajumab kado agajingim bamjikut. Amen. Lai spa nyau pusap. Kapliang lembadu kuya bados iman terwah kajingim jong akan long kajong mime ujonga si jauh nak kaguri try lembat Toduai ko para baka jingya jonga bat jongpi kan long bab yang hun hau blay pa badan bor baro to try bring ding knya nek ti jongpi nakapanta ka jingero rom kerjeng jungu kacing mentoyengi pada kepalang Bakhuid jungu baro kowe ngiwan ra shakaduan jong me ko try ya kinek janai dakibangi shakriya me kadba me priang ya ki haka jingsbun jong me to penlong ya ki ka sacrament jonga jusis pa yangi dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringad bat pi Ringabat piru to kindiu ya la ki donud ikentiu yaki shau try tongin ya aingu ya utrai ublei jongi kashong hok bat kate dash sha kalong ka bashong hok baka bade kai deiti jongi baka jingpenim yangi haman la ka por baka jaka banaingu yame ko kindral ko pa Bakhuid ko blei badan bor bad bamjukud namar ha kiringkud ki bala pen kentang ya lade hau Chris na kabinda ka hima beneng kalong ka bade ho ban yaro ya ka jing sumar suke bapella jongme da ka ba me khod biang ya ka jinglong briu sha ka jingu ternai jongka ba me wer ya ka ban mad hangne ka ha prate ya ka jinai ya kibayen yo ha ka prate batamai Bad kumda ringa baka kenhun jongi angel bakring Bakhuid nyaro yame bangi penbana klen sangi. Bakhuid utrai bleki pai ring perte sawana gaburam jongme Hosanna Hosanna
shisha melong Bakhuid ko try katame janga jinguid baro. Namar katang ikirpad yame to penkuid pen kantang yakene jinder wa jangi daga baba yau men sim jangme kumga umjer halor jangi bakin kala long yangi kamet makasnam jung try jangi o Jesus Christ. Ha kapor baladino yau udalak mons ngoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim yaupu ba dakaba aingu yame ula kriya yau bad ula ai halaki sinran uong toshim ba tabam na kanepi baro namar kane kalonga met janga ya kabe naiti na kabinda jangpi. Ha kajukarukom yandala yabam ula shim yaka kuri ba dakaba aingu biang yame ula ai yaka halaki sinran uong toshim batodi na kanepi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga jagajudang batamai batbam jukut yakaba enpenbi na kabinda jangpi bad na kabinda ki babun na kabinda ka jingyab bak yaki pop tole yakane benken ma yanga. Kajingmaya janga jingait Katasin bangi bamuleuku bangi dirakane kapuri iben braga jingyap jong mikotra Namar kata ngi ke ba pen menda yaka jingyab bakha jingmi pa jangu ngi terba hame ko try ya upu janga jingim bad yaka kuri janga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la nyangi ki badban hikmat jangme badban shakri yame dagabas ngirit ngi kripa yame ba ngi ke ba yabinda hakamet bakasna mukris ngi lok bela pnya telikawe dau men sim Bakhuid to kan mau ko try ya kabalang jangme kabalang priyang ha satla ka perte but to penjanaya ka jingid ringa but u Francis pa Bakhuid jangi u wilbat mavein u bishop jangi but baro kilingdo to kan mau lamru hakiman ki para shanrang but kindei ki bala yotiya da ka bakarman ya ka jimi pat but ya baro kibla gat no ha ka jingis ne jangme तो प्रियांगी आकी शाका जिंग शाकमत जंग में तो इसने यांगी बारो ngi कृपा दिया में बारिंगा बका मरिया तो सोटी Bakhuid kakmi जंग ब्लई उ जोसफ Bakhuid उ कोरिंग जंका के पस्तोल Bakhuid बाद बरो की रिंगुid की बाला पेंसंगे में पतंग ला पतंग इन लोगे बबान योबिंदालेम हाका जिंगिम बम जुकुट बबागिन यारो बाद पंदोन बरोम यमे दाउ कुन जंग में उ जीसस क्रिस्ट दाऊ लंबादू बदहाऊ कल्लों हमें उबले उपा बदन बोर हाक जिंगलों कवे जुगमन सिम Bakhuid बरो का बुरों बक जिंगरो जिनोम ला जिनोम आमेन. कुंबाला हुकुम यांगी दाऊ नोंग पेनिम मत कुंबाला हिका यांगी दगतीम ले गिनुद बन ओंग Kapajani Babaning Kanlogu Bakhuid Tanjungme Kanwan Hima Janjunge Kanlogu Manjunge Haka Kindilu Babaning Doayan Yimdaga Jingban Jungi Kabahalakasi Utama Bingi Kanjungi Kumbang Rema Bekibada Snivyagi Uradia Bingi Shakajing Kushoy Henry Tadadingi Nakabasnew The Peladi Yangi Nikirpad Kotrai Nakajings Nibaro Haka Jings Bon Jungme तो आई जिंस जिंस साइन हाकिस्नी जंगी नंगबा दाक जिंगरा का जिंस नहीं जंग में इन लाइट बराबर नाक पोप बगिन यो जिंगे द नाक जिंग जंजार बारो खतमांगी दांग अपनी लिंदी या का जिंगर बन Bakhuid बगा जिंगवान पाट जंग नंग पेनिम जंगी उ जीसस क्रिस्ट Namar jumbe kalong kaima
Kajung me kabor bekau buram junam la junam. Ko try Jesus Christ me belong ka ke apostol jung me ka jung su nga ye happy ka jung su jonga nga ai happy wat pe ya ki pop jungi Henry ya ka jinge jung belang jung me budha ka jung spon jung me to ai ha ka ya ka jung su ga jingya telikabe kat kam kamon jung me ma me ubaim was in shar jinom la jinom Amen. ka jung su ko try kan don barabor ringat bat pi Ringkat bat kiru. Dongin ya terwa ya kada ka jingsuk ibe ha ibe pat. Ko kun lang bro. Hak mi yu kun lang bro jung blay. Hak mi yu bakit no yaki pop jung perte. Sukito yaki balakot shaka jinga vai jung kun lang bro. Ko kenrat ngomong besong ho pemendrum ko kayeng junga. Besok antara kaki kemesim junga sekiahi.
Ka jingduwai snem jubilee. Ko pa uba beneng. Ai ba kichinge ba mela ai hangi au kun jome o Jesus Christ un men jingi bat ba katliting jong kichingi spoon kan klang hakidono jingi daw man sim bakoi kan kersiu biang hangi ya kicing kermen bala kerku na ka banta kicing wan jong kai mai jome ai ba kichinge e jome kan pen keladur yangi sakinong lor lengka man bede ke semai jong gospel Wahai begitu kesampai kita berkeladur nasyapo ya kejaj benriu mereka percaya Maryam baro kuai maka jingki melenti betikena ya kebeneng bercemai berkepercaya bercemai abanda ya kibor jong koman laweng no kabram jume kenting sain junam wahai bang kejinge jong kejubili kersiu biang hangi ke pilgrim jong kejing kermen ya kejing angut hagi tiar jingkin syau kabeneng Ai berkata keju kecing kepen sabsiang ya kecing kemen kecing suk nong sius pa jungi setelah kepercayai jame kulai jungi lakerku junam kalong kebuang kecing ero junam amin Kopa jungi ba beneng kalau kuba kuteng jungi kanwan kahima jungi kalau kumon jungi hakatingi kumba beneng doa yang imdan jungi kabanasi Rami jungi Kumbang Rima Biswalasnew Ugalamia Bishoy Andre Lari Nakavasnew Amen Kublay Komaria Kada Kajine Utrara Kupala Kukia Panagakinde Palakuyo So Pazum Pao Jisu Komaria Bakhuid Miji Blay Divana Kunja Junginopom Ndarap Ko Jinyap Jungi Amen Kaburom Haupa Barapun Hamasim Bakhuid Bagalang kabar menikong Jumata berbarabur Junam la Junam Amin Tong in Yaduai Koble me ubalamon Bangin yo binda Ha ube upu Badha kawe kakuri Duai hangi Ngi kripad Bangin im ha kata karukom Ba yandala penlong yangi kawe hau kris Ngin siso da kajingmen Na kabinda ka jingbenim jangga perte dau Chris utrai jungi Amen utrai undon ringat batpi Gabat pi ublay badan bor barun gerkuya piupa badukun badamin simbakuid Amen kilesuk kamas kalawai Isongo yaublay Lai spa katsa Tosyo baba tukmen uong utray kabay nong bakraw ya piga apapneng Tosyo baba tukmen uong utray kabay nong bakraw ya piga apapneng sukita Baduk ala jing long men sim kas pagama yagi kam temrau sukita ki bayam bad bayai sha jing utrai kendra yagi un pentien tosyo baba tukmen uang utrai kabay nong bakraw ya pika apapneng tosyo baba tukmen uang utrai kabay nong bakraw ya pika apapneng kaburam hakpa barakun mansim bakhuid barakun menikam jumta barakun junam la junam amen Enero yutrai Jesus Christ junam la junam amen